Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my home. I'm so lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok, saan laeng asyak ti kastoy. Tunggal maysa, dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak, nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilet ang niliday, at damet masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo marod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno kay yebkas ti an-anak akanyo, ket agbalinda nga ulidan, kadagiti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan apatrik, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat ko kuma nga ibaga ti pudno anagan ko, ken ilanad ko kuma ti address ko. Gapo ta panagkunak, ket awan matirumbang nga ibain ko, iti inak isalaysay. Ngem ko na ti asawak anasaysaya at no saanen. Iso nga ilinged dak kumalaktan itinagan apatrik. Tuy inak isalaysay, ket napasamak, idi baro agpailaeng. Ket amok apakaagsawan daytoy, iti adal. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Patrick. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Letters never have letters. I get no letters in the mail. Nay ko. Nagsakit ti ulok, nanang. Kasano kat nalaos ti bartag mo idirapi anak. Sakit inubor mo pa'y ti balay da ka kamindo. Gunggunana. Kunamlan, asino ang naturod da jala kay Mindo? Mabutang mo't lagayam. Ay na anak ko, anya launay ay ati kaguram kini ka kamindo. Kat na chismoso da jala kay Mindo. Dahil tala pa, naging inom ko ti sipsiputan na. Sana to ichis-chismis ka ni Lorena. Ay, kaanakan ni kakamindo ni Lorena nga ar-armem. Nalabit akayat nalaeng ayali ka kaya kaanakan na. Mabaling ka din, nanang. Didak man pagpungtutan. Ang mga nanyapay ti maisawang ko kada kayo. Ha? Nagsakit ti ulok ko naklangarudan. Nagadupay na ti bagbagayo. Makapasuron kayo, mag.
Kano nga aklunan nak ngay? Ha? Lorena, damdamagak, no kano nga aklunan nak? Kasano ko mangaklunan ka? Katiprong kamat. Ah, Agat arak ka pa'y no sumarungkar ka. ah, Kan agasa mo ti aramid mo ngay. Tunggal na bartag ka, agwala ka. Inubor mo pa'y ti balay ni ulitag ko amindo. kasano nga jak uburon ti balay na ngay? Dadaulan nakmat ngamin kan ka. Dilay chismis kan ka, jolitag mo. Saan a chismis ti ibagbagan ni ulitag ko kanyak? Ah, Pudno amin dagijay. ay basta. Jak magustuhan di kas jay nga aramid ti ulitag mo. Agyaman kit di taulitag mo. Tano saan? Ang mga nonyan tinaaramid ko kenkwana. Mabalin ka di, Patrick? Hmm. Agawid ka kuman? Ah, Adalo man ti rabi. Adda pa'y trabahok intun bigat. Kaslag mamayo ka, Patrick. ay, masadsad utak nga rod, Gino. Kasano ngamin? Napartek kan saman idirabing. Anyat bibiyang mo aya. Patrick. Ora ginumak, awan bibiyang mo. Man nakibiyang kamot siga, Gino. Apay ngagpungtot ka ngay. Kung naman lang na sino kan ngagsasa, oh. Sumanao ka pa lang, kaya't mo ti makabil, ah. Ay, Patrick, saan Apay nga ngagkabel ka. Di ka kumamatagdangran, Pangasing. Patrick, anak. Agin inom ka manan. Anyat dakas na yan, nanang. Adak lang mat dito'y balay. Pudno nga da ka dito'y balay. Ngam no makalagip ka. Rumbar ka manan. Mabalin ka din, nanang. Sumardang kayo man na sumanaw. Makabuisit kayo man. Patrick, Sa ukay lasaw. Naimbag ko man, dahi tala bagiyo ti dildilawan niyo. Naimbag ko man, saan ka pakibibiyangan. Buisit kit di man. Ala, panasin nyo tagsaw. Tay barsak ko dahi ti boto ti arak dito TV tayo. sige. Panawan ka nga rodan dito'y anak ko. Inakon ijay silid ka. Nasaysayat pa ay. Makauma kayo. Buisit kit di. Naimbag nga oras yaw. Nanamin yang. Si kamot kayam, Patrick. Ayun, nanamin yang. Pastragandak ata sarong karak ni Lorena. Alas 10 itirabi ibarok. Kan nakainom ka pa eh. Anyat dakas na yan o nakainumak. Nasaba pa yung madlang Alas 10 lang itirabi. Kwa ngamin barok. Pastragandak ka day. Wano kaya't yung uburak matoy balayaw. Agpili kayo, nanamin yang. Ay, Pastragandak, wano saan?
Panagkunam, maalam ti kayat mo. Gapo iti panangbutbuteng mo iti no asino laditan, Patrick. Nay, agure ka man, Lorena. Agure ka, ah. Apaya kasla kasurunak. Anyat basol ko kin kaya. Panunutam man mat no husto ti aramidam, Patrick. Ah, Adala man ti rabii, ngam simmarungkar ka pailaan. oh, tanya ko mangay. Ita lang arod nga da oras ko, mang sarong karkin ka. Talaga adi kag pampanunot si ka, Patrick. Diyak amo na og kurkuripay day ta utak mo, wenno saanan. Ah, Wenno, amangan mo't no naluton day ta utak mo, gapo iti kanayon a panaginom mo. Lorena. Pasensya ka na iti panagsasaok ha. Ngam talaga ang masurunak lang amin. Agasam mo ti kasta nga aramid mo ngay. Umay kalatan no makalagip ka. Di mo man la panunuton mo't no makaisturbo ka wano saan. Kanti may sapay apakasurunak. Diyak pa'y napuutan asim marungkar ka at di ka nakainom. Di ka kadisumrak ita anak ko. Imawag ako na di opisina, nanang. Imbaga ka jak makastra kita. Ha? Ay, Patrick anak ko. Sapay la kumaata din akagura. Nanang, Madlaw ko ngamin itilangam ita. Nga at ti pagdaldalanam. Ang mga no anda maitulong ko kan ka anak ko. Ibagam kanyak na niya ti parikot mo. nanang. Amok nga, aglablabas akon. Sapay la ko mata, mapasensyahan dak. Patrick. Pakawanin dak ko ma. Gapo iti kinagubsang ko kada kayo ti kalabas. Pagpapawiyak dagiti sana nasayata na aramid ko, nanang. Nay, itaman pa'y anapakumbaba ka, anak ko. Kan nagkidaw ka pa'y iti pamakawan. Maamiris ko kami na madidagitar aramidak, nanang. Iso apasensya andak ko ma. Gino. Patrick, apay ka di? Anda ka di pangibaw ng kanyak? Una yan ti kasta reaction mo, Gino. Apay kasla kabuteng nakmaten. Gino, pasensyaan nakla ko man iti kalabas, ha? Amo ka nagbalinak nga abusado iti kalabas. Isaasapay la ko mata, mapasensyaan nak. Patrick, masakit ka di? Si kamot, Gino. Sana ka masakit. Naamiris ko lang nga saan arumbang ti panaglablabas ko. Diyak kahit amanayunan pa iti gumura kanya. Patrick. Iso arugyak mo tantagkid daw iti dispensa kadag iti nakaaramidak iti sana na sayahat. Kasken ka, Gino. Iso asapay la kuma, tama pakawan na. Iti nakita, nanamin yang. Ne, Patrick. Siya kung timangimot iti pinalengkeyo, nana. Ay, nadagsinday tabaro. Tanay, ado ti ginatang ko. Iso nga roda siya kung timangimot, nana. Agawid kayo ka din? Why na, Patrick? Pag iso nga roda, nana. Agawid akmutan. Agiddan tayon. Ta siya kung timangimot iti pinalengkeyo. Tapno saan kayo marigatan?
siguron kagura ita. Tasana ka nakainom nga imay dito balayo, Lorena. Ay na, no di mo pa'y tinulungan ni nanang anang imot iti pinalengke na. Di ka kumapay nakaumay dito'y balay asaan ang nakainom. Nalabas ka mat, Lorena. Pasensya ka na, ngam ibagbagak lang tagpaiso. Lorena. Ngam, adamot pagsayaatan ti kaadam dito'y balay iti nasapa. Tapno sa anak ang mapuyatan. Katne, adapay trabahok inton bigat. Amo ka na kay istorbo akin kay ti kalabas. Ngam di kagdanag. Ikarik amani po dita. Amo kon ti pagluglugarak. Namnamam dayta, Lorena. Apay daytoy a kwarta, anak ko. Nagsweldo ako, nanang. Ginadwak ti sweldok. Kwartayo ti kagudwa. Ha? Alan, nanang. Awatan nyo kuman. Aramatan nyo para kadagiti gastos dito balay. Sige anak ko. Awatek nga ron daytoy a kwarta. Agyaman nanang. Di kayag danag. Manipod dita. Tumulong ako iti gastos dito balay. Tapno saan kayo na marigatan. Agyaman ak no kasta, Patrick, anak ko. Kaya't ulit tagkid daw iti pamakawan kada kayo. Gapo kadagiti na alas nga aramid ko iti kalabas, nanang. Sapay la ko ma, tama pa kawandak. Talagang sama mati ako na nagbaliw ka, Patrick. Agpay sumat nga min, Lorena. Kasi tinakon. Jakon kahit nga datagsaksakit tinakam na kanya. Kani ulitod ko amin do. Nagkidaw ka din iti pamakawan. Kanayon nga uburom iti balay na numabartag ka. Inaramid kong dayta. Kinasaritak mo ti daduma pa na pagaramidak iti dagas. Nagkidaw akong kadakwada iti pamakawan. Bilibak at talagan ka, Patrick. Talaga kahit kung tagbaliw. Tabarang babae iti panagbaliw ko. Maayat nakmatan, Lorena. Patrick. Napudnuakan ka. Ay ayatan ka unay. Diya ka mo taaramidag, numapakayakan ka. Iso ano tinaalas nga ugalik ti tubang iti kalkalikagumak. Nakasagana kamang baliw iti dayta. Kasi tinaybagakon kan ka, Patrick. Dayawak ti panagbaliw mo. Kat sapay la kuma, ta itultuloy mo dayta. Ikarik, Lorena. Basta di mo ko maiparit ti panagaram ko kan ka. Anya jay ko nayo, nanang? Ay naanak ko. Ado ti mangmangag ko asao-sao may papan iti makitkita da pa nagbalbaliw mon. Kas ko may ti anya. Ibagbaga da pa marang lakano ti pagpakitam. Imposible kano nga agbaliw ti kaskan ka anak ko. May banyo ida, nanang. Di yu kaskaso tanya man nasasawanda. Da kayo ti makakitkita itar aramida. Naadaman ti talaga ang makamam mo kanyak. Da kayo dayta. Gaputa da kayo ti inak. Patray. Nakamilis akong nanang.
Jakon kaya't asublyan tinaalas nga aramid ko iti. Kayat kon nga ornosan ti biyag ko. Tama nga no iti mabiit. Agpamilya akton. Anak ko. Kayat ko ti may kari iti babae ngay ayatek, nanang. Iso ang nakasagana kang agbaliw. Saan lang nga para kada kayo? Saan lang nga para iti babae ngay ayatek? Nadikat kang runan iti amin. Para iti mismo abagik. Naimbag tanaranan kasi ka, Patrick. Ah, Nabayagan na nantingan ka, kat. Brad, apay ngagtapis ka ngay. Anya tatrasok kan ka. Tiprong ka, saan ka di? Hala, lumaban ka. Sana kagsapsapol iti riribok, Brad. Ala, panawan kan di tayo. Saan ka, bastos? Lumaban ka. Ipakita mo atiprong ka. Lumaban ka. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Nagpagunggan ti lalaki anang kabil kanyak, Mr. Lonely. Ngem sa anak abimalas, babaan iti dinudursok awagas. Indalan ko iti legal ti amin, ket gaputa na panagnekan ang nagbasol day di lalaki, nabalod. Ado tinasdaaw, gapo iti natanang adesisyon ko iti day di agundaway. Ngem may salaang timbagak kadakwada, kayat kon ti agbalbaliw. Nalabit agapo iti panagbalbaliw ko, inayat nakmet ni Lorena. Iso nga ita, nananamag ti kinaragsak ti binukal ni a pamilya. Daytoy ti pakasaritaak, ket sapay lakuma, tanakay batiak iti adal. Tuy pagayam mo, Patrick. Pagayam Patrick, agyaman kami iti ingka panangisalaysay iti pakasaritaang. Husto ka, pagayam ko. Napatag nga adal, ti sigurado ana ibinglay mo kadag iti dumdumngeg. Saan nga minanasaya at ti agbalin at ti prong ken arugante. Ket ti panagbalbaliw mo, tinagbalin atulbek, no apay anagunod mo, ti kinaragsak atar tarigagayam. Bueno, papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayong patulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Patrick, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.